bibiri ebikuza kumaraho shiringi obuhumbi butano n'obukigurushanju birumu buri kimwe kyona kandi sente ezi nizigwa ministry ey'ebyesente okurabira omu ministry ey'ebyamagara okwombeka amaju g'abashaho aba nikwija kumara amezi 12 gwonka omu bigambo bye aha mukoro gw'okuterefuka hansi ogw'abahirwariro eryambarra RCC w'Ambarra City Lieutenant Colonel James Mwesige yashaba contractor okukora omurimo murungi tebekanisa omwanya kandi tugambira abayombeke n'abarabareberere ngo bakore omurimo murungi ogwo kushana sente ziba ziteebwa murimo baine abakuba monitoringa baine abirwariro nabo nibamonitoringa kandi nanye nka chief monitor wa government programs nza kumanya monitoringa arikugambira aha mukoro nigwo gumwe Dr. Celestine Barije omukuru w'irwariro eryambarra yaja mu project egi yaba yakwire ekizibu ky'abashaho okwekwasa entambura nkija kuba kitakiriho zineza abashaho zaba doctor ukomeze neza abashaho abanasi n'aba midwife n'abandi bashaho abitino mu irwaro ato wano rebe ezenjo twineja abinina n'abashaho maganana amama twabirwade n'ikabantu 50 abakorara abandi bona nibapangisa n'ingana barara ibarara azoshanga cyacumba zo guhereza so rero twaba twine ejoje tukongeraho kugira ngo nza kuzambona kunkaba barazeho especially abo kubana bakona ke kirona cyane n'ahandi noshanga cyaborobera abantu kurara hihi kihamba Omnishenjero owa Kabale Municipality Dr. Nicholas Kamara yajumirira government ahabo planninga kubi obwari kukingaho ihanga ahabo kubarukaho okwendwara eya COVID-19 Kamara nacoreka ngo iki nicorekera kimwe ngo sente ez'okwezi ezirwa abantu abateganisibwe okukingwaho okwihanga zikaplaningirwa kubi okurigirira ahari Kamara binjo mbantu aboro abateganisibwe munonga okukingwaho kwihanga tubatongere esente ezi kandi bo nibajyango bakehandikisa omunyishenjero ogu najyango nikikuru munonga okubanza kupulaninga enchwamu yona etakakozerwe obwagumizengo eki nikibasa kuhendera kireetire abanyayuganda bingi okuferwa abaturage abo mu district eyibanda baraburwa okurekeraho okwekebera hamwe no kweragurira endwara ya COVID-19 obo barukoresa embaze etari emwe n'emwe batabandize no kuza okwekebeza omu marwariro okumanya yaba biine endwara egyo ninga batagine orukurira by'amagara omu district eyibanda Dr. Julius Bamwine ajangwa abantu bingi nibatandika kweragurira omu maka gabo baheza kurira obubonero nk'obwo mu murwire owa COVID-19 batabandize kwekebeza najangwa hamerwa byona abantu abo nibaza kuhika omu marwariro embeera yasisikire abo kugira ngu nibabatwire nibaragurira endwara ezi batarikumanya uga washasha ukategereza ngo urembe ukuri tubagira ngo mugezeho kureba ngo ukoresa gusamuko muri medi takaza kwatira ibyumuka utakibize takumanya rero ko bidina tugiri eso tubuza mukatira no muranga kureba ngo wabirinda kandi kwaraje ko bashasha ikintu bashabo kukibere Kristo mu magaragara Omakuru ag'ebyemizano omunyayuganda orukukyereza ebiremire Julius Sekitoreko yargaho yarekurwa okuruga ha polisi erizooba hanyuma y'okumara ebiro 6 omu kihome Sekitoreko owayihirwa mu ihanga erya Japan hanyuma y'okugamba kuba yabirabuzire okuruga omu hoteri ey'itiimu ya Uganda ebire neeraramu omuri Osaka akwasibwe gavumenti ya Uganda aha Rwakataano orw'esande bitu kuruga obwo atwire aha polisi eya Jinja Road arukayo statement isobe lya nyumwebazyo Sekitoreko atwirwa ha polisi eya Kabaragara ahi yarekururwa omwihangwe ogwo lizoba abanyayuganda abarukunda ebyemizano batari bamwe na bamwe babire batahire omunshonga eya Sekitoreko obwo barukutebekanisa tiimu y'abanyabaragiro ebire kwasibwe obujunanizibwa obwo kureba ngu Sekitoreko yatunga oburinganiza Ochurikize Radio West Radio Best aganigamwe omugutu akwihira heri ihanga abantu mu ihanga erya Tanzania bashabwa kwejumbira omuhurru eyokuteza ekikatu ekyo kwetangira endwara ya COVID-19 omuhurru eyokusirika eriyo negenda omu misho omu ihanga eryo ehurru egi erikugenda omu misho muri Tanzania
neijaho hanyuma y'abanyatanzania okwanga icyo wabira president w'ihanga eryo John Pombe Magufuli ubwa hati oryo mugenzi icyo kugira ngo abanyatanzania tubashemerere kweteza ekikati cyona icyo kwetangira endwara ya COVID-19 ngo habwo kuba endwara ejo ekabetariho owabanza kuteza ekikati eki yaba president w'ihanga ya Tanzania Samia Suluhu Hassan omugenzi Magufuli akanga eky'abanyatanzania okujara za mask hamwe no kweteza ekikatu ekya COVID kandi akashaba abantu abo mu ihanga eryo okuhamira hakushaba hanyuma yo kweza kufa omukwezi kwa kashatu omwaka ogu ogwari kwitwa endwara y'omutima President Samia Suluhu Hassan akataho akakiiko k'ihanga akokurwanisa endwara eya COVID-19 ihanga rya Tanzania ryina abantu 858 abahamibwe kuba bine endwara ya COVID-19 kandi abantu bari kuhika 29 nibo bisirwe endwara egi omu ihanga eryo ohurikiriza amakuru ntogagarukira korare kurungi